салом ба кулли тамошобинони имшаб лайв. ном ва насаби ман Мубориз Усмонов ва нашри навбатии барномаи интернетии моро барои шумо пешниҳод мекунем ки ин барнома бо нафароне сабт мешавад ки дар интернет машҳур ҳастанд. муошират барои шумо чист? селфи, интернет, шабакаи иҷтимоӣ, лайк, фолловер, машҳур будан. мегафон ин раванди мураккаби серпаҳлу буда ҷиҳати муқаррар намудан ва рушди тамос миёни одамон, муошират байни шахсӣ ва чӣ? бо тарофаи нави биё фаъол бош, мессенҷерҳо ва шабакаҳои иҷтимоии белимидро дарёфт менамоӣ. бо 3 гигабайт интернет ба дигар сомонаҳо ва 500 дақиқа барои занг задан дар дохили Тоҷикистон. танҳо бо 99 сомонӣ дар як моҳ. фаҳмо. мегафон аз ту оғоз мегардад. ва имрӯз дар меҳмонии мо бори аввал агар шояд хато намекунам гӯям ки аз ҳама блогери вайнери машҳури тоҷик Усмон. зиндаву хонаобод бошен тамошобинои барномаи имшаб. салому дуруди бепоён. ман ташаккур мегӯям барои шумо барои ин ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. ман вақте ки ворид шудам ба инстаграми шумо дидам ки шумо умуман як намуд суҳбат мекунед ки ман фикр кардам шояд ин ягон образе бошад ки танҳо дар инстаграм аст, вале вақте ки мо омадед ба инҷо аз наздик суҳбат шудем ба таври зинда, ман фаҳмидам ки ин образ набудааст. гӯё ки шумо доим анамин тавр гап мезанед дар хона, дар кӯча, дар инстаграм, махсусан амин тавр. айни замон қайд кардам ба омадааст ки Усмон 200 000 подписчик, яъне ки обуна дорад дар саҳифаи худ. ва чӣ гуна чунин машҳур шудед шумо дар инстаграм? намедонам ранги ҷинҷон яке кӯза биромада. аки хеле ман аҷдад намекардам ки яке тои дараҷара ранги инами ҳофизое ки медаванд ӯзбекистону медаванд дигар ҷо оҳанг месозанд, шеър мехаранд. ва просто салом алейкум мардами тоҷик тамом баробари ҳамо давидастам, ҳам чӣ медонам. фаҳмо. кай оғоз кардед бори аввал сабткунии видеоҳоро, наворҳоро, вайнҳоро дар инстаграм? хай мумкин ки боша ягон 3 сол ё 3 сол зиёдтар боша. 3 сол зиёдтар. бори аввал чӣ сабаб шуд ки шумо вайн сабт кардед? яке сабабиш ҳами кам ҳами шӯхиву ҳазл мекардем. хуш. ба як бародар дорум Сашка ҳами барномаро мада пешниҳод кард, гуфт ки мақсад инами ҳаёвӣ ки инами видеора ҳамин шӯхиҳое ки мекунӣ мекунӣ. ман надоштум инстаграм ба номи худо. вақт ман одноклассник доштум даврои сағирои ҳамхизматом гап хабарам хеле ба инстаграм ҳӯшида якум видеои ман ҳамхе буромад. якум видео рафт, мардум чӣ навистанд ва чӣ хел фаҳмидед ки шумо машҳур шуда истодед ва ин барои мардум писанд омада истодааст? якум карочи ҳам хеле фокус кардем. як шеър эҷод кардам, шеър нависондам. хеле шеъри приколне. Сашк Абдулло сёмка кард, уро гирифтем. ӯ вақт дар инстаграм хеле ба таҷлайф ба як сайти не приколне темао мепартофт. дар ҳамун роҳӣ кард, вай қабул кард. партовки ништияк ҳами комментариҳоша чӣ хела хай якум бора интерес най хондем комментариҳо ҳама гап нест, маладес яке хай ҳаво гирифтем. дуюм видеора кардем. дуюм видеора роҳӣ кардем ки ӯ ба кала нагирифт. гуфт ма карочи чун администратро дабро надодестиам барои видеоитра партофтан. аки мо ҳам фаҳмидем ки понто фрон кардеста ва хиёл кард ки мо мезанем на самделиура на самдели ҳамтари хайтемашид қабул накард. ман намефаҳмам инстаграма. таб инстаграм ӯишида ҳами тоҷиконшоу Сашка ӯи кард. видео рафтам хел деюм сеюм моменте буд ки дар як рӯз 6 та видео мекардам, 10 та видео мекардам. просто як қисмат ай ҳаёт тамом як гапчаш ҳамиқа мекардем мепартофтем ҳамихе хай оста яке. фаҳмам. барои чӣ номи саҳифаи худро тоҷикон шоу мондед? карочи ирад Абдуллора пирсидан дар кора. ма вая гуфтум сайт ҳуй кард, сайти инстаграм ҳуй кард. сайта ҳуй кард, номгузор ҳаму кадагиай
айва интерес кардан дар кор не ки номи беҳтарин мондагият маъқули дили худам мақсад барои зиёд шудани подписчик шумо накрутка кардаед саҳифатонро яъне ки аз воситаҳои гуногун ягон намуди хеле фейк фокуси хеле дурӯғ темо ҳамкорӣ накардам як донаш бот нест хеле дурӯғ накруткави хеле чӣ қадар вақт сарф мекунед барои навор гирифтани як вайн 1 минут 1 минут яке фикр мекунед худатон менависед ягон нафари дигар нест ки барои шумо гӯяд ки ман усмаон ту бояд ин хел кунӣ барои ин ки беҳтар шавад не хеле ягон мо баъд асосан бигирем як бор сёмка мекунам 2 бор не хидма ғам наметем чизе шуд дар як ҳам чизе ки шид ҳаму як бор дашид аҳамият битен ака видеои ман хеле қисмат нест мақсад ки иша баеш часпам ман як бор базарит мекунам мекишимаш тамом ҳамура партофтем аке ман бугум ки барои кор ман меҳнат кардам ман заҳмат кашидам не чизам хел фаҳмо аммо вақте ки масалан мо ба барнома даъват мекунем ин ё қаҳрамонҳоро онҳо ягон омодагӣ мебинанд ягон либосҳои махсус мепӯшанд шумо имрӯз масалан бо он либосе ки масалан дар кӯчаам мегардед бале дар хонаам мешинед шояд бо ҳамон либос хезид омадед масалан бале ман бо ба ягон ламборджини пешмо наомадам маршрутка 15 фур омадам пештон дур омадам ягон кори мақсад айбам нест айбам нест ман барои мегӯям ки шумо инсони самимӣ ҳастед дар ҳақиқатам худатонро чӣ гуна ки ҳастед ҳамон тавр нишон медиҳед яке сохтакорӣ намекунед не мо хеле ягон гари гудини нест фаҳмо шумо аз касби интихоб кардаи худ пушаймон нестед не барои шумо писанд аст агар пушаймон шам ҷош дам хеле крес мемонам бас мекунам қатъи аҳли байтам хайрахаш мекунам айни замон ғайр аз касби блогерӣ дар зиндагӣ боз бо кадом корҳо машғул ҳастед хай чанд кор кардам хеле сағираи мақсад хеле ҳамакора меҷимам чӣ кор кардед чанд кор чи аст қафои зиндагӣ ҳастам то грузчикира то мақсад стройкаву то дигаву хай хеле устои конкретни нестам шикатур кардан наметонам де сатила битема то охтоқа ҳаме раствора мегирам медавам охтоқ куҷо аст хай ака тоя нояи дурдастам медавам қувваи кории соз дорам усто нестам мақсад ёрдамчӣ чун ман медонам ки то ин замон шумо дар федератсияи русия будед дар он ҷо дар сохтмон кор мекардед дуруст не сохтмон бигем ки 3 моҳ кор кардагем гуфтум ку ёрдамчӣ хеле питерда будем дарани дома падезда хуш косметический ремонт мекардем бугӯй ки ман устои гарениему хеле нестам ҳами таб мезадем дома сафед мекардем када ман номшона даже намедонам аппаратура чира қатъан аз сағира ҷурам шаб мезадем я дома дринша мезадем 30 000 ҳама гирифтем бисёр да я рӯз 2 соат кор мекардем мерафтем таб мезадем ай қафои ҳаёт қафои ҳаёт гуфта чиро шумо мефаҳмед ҳар кархе мефаҳмам ягон ҷо мерафтед истироҳат мекардед бо истироҳатам да ҳаёт як чизи муҳим аст шумо яъне ки гуфта метавонем ки дар федератсияи русия асосан барои кор кардан рафтед бале аммо аз блогҳои шумо фаҳмидем ки шуморо аз он ҷо ихроҷ кардан яъне ки депортатсия кардан сабабаш дар чӣ буд ки шуморо депортатсия кардан да депортатсия хай бихидам ҳисоби бедокументӣ мегаштам беҳуҷҷат беҳуҷҷат бай хеле бада ки ман ягон бор россия надиромадам 4 сол набиромада бошам минимум 3 моҳ местодам максимум 9 моҳ 10 моҳ местодам бо мебиромадам мақсад тоҷикистон меомадам тоҷикистон хеле мерафтам шидагия ки мерафтам 3 моҳ местодам меомадам 2 ҳафта местодам бо мерафтам хеле не ки ман бисёр истодам охи ман ниёз ба ҳуҷҷат ҳам надоштам хай аки бедокументӣ причина шид ҳар карӯи худора бигай бехидам буд мақсад хай яке ҳуҷҷат надоштед барои шуморо депортатсия карданд
فهمم شگری خدا 5 سال میتونی سانکی زیاد کنم 5 سال اکنون با روسیه رفتن نمیتونید این زمان پول دارید برای زندگیتون چوان خدا داره بنده رزق شد و دگه یعنی که با روسیه رفتنی هم نیستید اگه من میدونم که روسیه هم برم زندگی من میتاره دپورت موشا با میرم دولت کلان کوچوی بسیار وریان بسیار گپ خبر بسیار مقصد خیلی میفهمی خدا در انگلیسی را برد امروز اساسا درآمد شما از کسب بلوگریتون میباشد از واین ها بله برای همین چقدر مبلغ میگیرد در یک ماه برای شما همین کسب میارم مینیمال 3000 $3,000 نه که جور مگنه 3000 مایکل جکسون شده گفتم 3000 سومون خیم 3000 تو 4000 5000 مقصد 5,500 از همه زیاد چقدر مبلغ کار کرده بودید از حسابی همین بلوگ‌هایتون از همه زیاد اوزی دایرکت ما میدرویم مثلا دا میدرویم همه خیلی نویسندگی هم خیلی رکلامه همه خیلی وای آخر نداره هم خیلی نویسندگی با جایی که خیلی چی میگنش خوش میکنی که در گلاون SMS تی جابوی رقم دیگه هست آن جایی که شما پاپسکه نداره با جایی که با او خیلی آمادگی های من نمیکنم بگوی که من بگم کار کنم هم خیلی میشینم پول اینستاگرام رشد کردن میگیرم نمیکنم یا هم یک کمک بولی منی نرمال نیست که همی سوستر میتاکو همه یگان نرمال ماه با ماه میدونم که با قبل میکنم همو قطعی همکاری میکنم این خیلی تیموش همه مقصد من صغیره میدونی چی تریم تو قطعی من نگردی نمیفهمی چی تریم فهمیدی براتن Что для вас общение? Селфи, интернет, соцсети. Лайки, фолловеры, популярность. Конечно, Мегафон. Это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, межличностное общение и группами межгруппов. Чё? С новым тарифом «Включайся, общайся» ты получишь безлимитные мессенджеры и безлимитные социальные сети, а еще 3 гигабайта интернета и 500 минут на вызовы по Таджикистану. И все это за 99 самани в месяц. Понятно. Мегафон. Все начинается с тебя. در وقت انتخابی سرپرستان در صحیفه خود نگاه میکنید که آنها چی پیشنهاد میکنند پیشنهاد برایش پسند آید میکنید پسند نآید لازم نیست نه یعنی که شما تو یک از گفتنید که شما پولی که کم است به آن نگاه نمیکنید اساسا من میگم که من پول دوست دار میشیدم این آماده مینویسونه این یا دختر مینویسونه مرا بگی ستوریس که فهمی برای که پاتشکاش بسیار شود ها ای آدم میگم تو چی کاره ای؟ این اما بلاگیرم هایهوی میکنه مردم یا خیلیش میخنده یا خیلیش عصبی میشه مقصد تو چی زکرسی بگلازه گفته همون روسا برای چی ما ترا رکلام کنم آخی یا که یا پاتسان ما دامه نویسونه مرا بگی استوریا تو چی کاره ای؟ این مردم ما ترا استوریا میکنم مردم میدرویا میبینه ترا بعد چی بنویسم گارنی بچه زورای پادپیساتsa کننده همی این میخیلیوشا هم میلیون هم بتن بکلا نمیگیرم مقصده او چی مردم فریب کنم یا که این هم چی کن میکنه هم میدرویا بایا اومد درزم میبینه چور صورت گوش چپاری ترا ابراد نمیبرویا مقصد وقتی مردم چی بگیرم نمیکنم یعنی که گفتم میتوند که با مقدار معین برای یک رکلامه چقدر مبلغ باید برای شما دیان؟ کم بغل باشه 150 سوم میتا بای باشه 300 سوم میگیرم فهمم اصلا اساسی برای واینر چیست؟ لایک، подписчик یا اینکه پول؟ ما درست گب یگم بار من را یگم کس رکلام نکرده براتم ما یگم کس نگفتم ما یگم جو رکلام هم نخریدم نکردم براتم خیلی گپ خواه یعنی که این چیزی که شد این به طور ناگهانی شد این همین
Ты да маъқул шид, ты се каси дигара подключат кардӣ, ӯ се каси дигар, 4 каси дигара, ини михелӣ ку дан ба дан ба таърифи омма рафта михе. Михелӣ бугӯй ки ма илтимос подписатсия кинен, ай любой пеш поме бром подписатсия кинен ку, и хеле омада айбай. шумо ғайр аз касби вайнерӣ зиёд суруд дар жанри реп низ месароед. Ҳамчунин дар реп батлҳо ҳам иштирок карда будед. Худро репери касбӣ меҳисобед ё ин ки не? Бале, барои ки ма охи братан хеле блогер набудам, ма репер будам. Мехондам. Аки о ма я сағираам ки любой гапа ҳақиқат ҷамъ мегӯм. Ҳо ма мумкин ай реп ягон чи шӯҳратёр нашидам аки неке ай блог шидам, неке бо ҳами байни ҳами қатӣ бари ҳами қатӣ ма мегзарам реп ман бурдаистам, хондаистам. Аки ман намегӯм ки мардам репи мара гӯш мекунав, ҳамун чи хеле ки хундай. Меравам, мехонам. Ма зиёдам да ӯ исроф намекунам вақт ма. Мерам ҳами любой студия братан, мерам 10 минут да текст ма нависондам, шаб даромадам хондам. И гапи сари ма будшавӣ надора ака. Надора. Фаҳмо. Шумо берем бо репери машҳур барон суруде сарода будед бо номи Биги Қолла. Қолла. номи ин суруд чӣ маъно дорад? Ака мақсад 21 та биги бигзарем мақсад. Дам нате фаҳмиди ин пеш по надав. Акам хеле мавзӯъ да. Фаҳмо. Дар таги саҳифаи шумо статусе навишта шудааст. Если имеешь чувство юмора, go к нам. Если нет, то не надо. Иҷа ҷои мурғ, муш, биз нест. Бале. Шумо киҳоро дар назар доред? Инами охай ма ҳозир меги сензура гуфти ку. Биё гав назанам дар бораи шахсиятҳо ма гав назанам ки гуфтаниҳом ку мореай. Чӣ тавр шумо танқидро ба сӯи худ қабул мекунед вақте ки шуморо танқид мекунад? Сензура дори ишам ҷавоб намедам. Буданд ҳолатҳое ки аз шӯхии кардаатон нисбати шумо ягон нафар хафа шуда бошад ё ин ки зӯроварӣ карда бошад? Шояд бидагиси нами очаи гилӣ мегӯм баъзеҳо мақсад аки ман намедонам и ай хом бидани ин аиҷа боша, ман намедонам ягон худораҳмати момаш гилӣ бидай номаш ҳамураку чӣ хеле ки задиват мекунада ҳе одам ты кам прикол қабул кард ты мара ҳамчун як барои хандат қабул кард тамом роста номи хуб мехом бимонам тамом баъди не хубӣ ба хубӣ тамом. як чанд вақт пеш дар сомонаи инстаграм шахсе аз номи шумо саҳифа кушода нафароне ки обуна шуданд пул металабид ки будани ин нафарро шумо муайян кардед ё ин ки не? ӯ ҳамун касе ҳастае ки маро хушрӯ медонад тамом. ки аз нафарони дӯстони наздики шумо ё ки нафаре ма ҳами дилам ҳами якрӯҷаиши сридаи худам мебара вай ӯ одамои пирсидагие ки вайо бо шиносан карочи мошенникои сайт бисёран. Як кас менависонама ҳе бача мега ту аделдае ку мегум не охи чи хеле аделда о мега инамада нависондагии 10,000 ирси акироӣ ки агар ман ҳами хеле корода тайёр бошам ку марги ма ба худо и хеле барои ман нест менависона ай номи ма ки 10,000 ирси мада гӯш ки гуфтам ин ама как надаям сайтиш медурам шарапас мара гирифт блок кард уже нависондан ай и қасум уже гузаштаиш ай ишу қасум гузаштаиш кадай мардам усмон гуфта. Фаҳмо. бо дигар блогерон вайнерҳо ҳамсӯҳбат ҳастед? аз вайнерҳои мо блогерон дигарҳо ҳастанд ку масалан дар он ҷо ҳаст як нафар дигар таҷдишей аст боз чанд нафари дигар ҳастанд бо онҳо ягон ҳамсӯҳбат мешавед умуман байни худ ягон гап мезанед ё ин ки бо инстаграм ҳамсӯҳбат мешавед? таҷдишей акам дилшод ӯ додарай бигем ӯ ай кӯдакиш маора мешиносам ҳами видеои ма қати вай видео канак шид мақсад 3-4 видеои ма да иштирок кард ба далши худаш адел нишид рафт бисёр шамтари шидаган ано таҷюмерс ӯро мақсади хеле бугӯй ки дидам салом алейк кардам мақсад
خیلی بگوی هم صحبت شده باشیم چقچق بشناسیم یا که همکاری داشته باشیم ندارم. نداره. بسیار جوانان واینر شدن. شما اویدی این کسب چی فکر دارید و اویدی نفرانی که با همین کار مشغول میشن چی گفتنی هستید؟ بکنن. این زمینی و تای من نیست اینستاگرام. کدام میتونه مرحمت بکن. ایما دورا گرفتی. بکن. فهمم. همین حلال بکن. خود را شما خیلی رقص نره رقص لامبا دوی خیلی کینو و خیلی خطاب مسکوا و پاسکوا نکرد. بلوگری که خنده باشه مقصد یا فوکس باشه یا گپ خبر باشه. خیلی موزیکان هم رقص نکرد. فهمم. شما خود رو واینری رقم 1 حساب میکنید در تاجیکستان؟ نه یکی را ایرا ما نمیتونیم مقصد ایرا. مثلا دیگر واینر رو هستن کو یا یه نفر دیگر رو رقم 1 گفته میتونید؟ نه هیچ کاره که ما از دیگر واینرون رقم 1 یا از همه مشهورتر از همه مشهورترین این زمان شما بله؟ شاید هم خیلی باشه. شاید نه گپی راست است. شما همه подписчикатон زیاد است. خودتون میدونید که این چیزا یکی نه. کیش میدونم. ایش میدونم. که خیلی مردم بسیارش یا خیلیش بمب میفهمه اینستاگرام. فهمم. بود دیگه گپ خبر ما یوتیوب ندارم. برای چی؟ این از 3 سال میشه و 3.5 سال میشه و من خیلی هر روز بگیم ما ویدیو پارت افتستم. خوش. من ندارم یوتیوب راتم. برای چی یوتیوب نکردید؟ اگه وای خودش یاد سیستم ای بده که ما خباساود نیست ما پروگرامیستی خیلی فهمایشی ندارم فهمیدی همین اینستاگرام ما 200,000 تام داره قطعی و هر یا تایره عهده کردن درن گپ خبر کردن درن ایره شوری موری کردن کو بدون 6 تا مزگ در کاره. سوال نوبتی کسب واینری با فکر شما آینده دارد یا اینکه نه؟ دارد آینده. آینده خود چگونه میبینید شما؟ درخشان میبینم. از همه واینرهای شوق‌آور رو اساساً در ابتدای دولت‌های مستقل واینرهای قزاق میکنن. اگه قزاق ایسو بینم سه کاوجه قزاق در اومدگی ای دیگه نداره واینری حلال ای پشتی هم سه که قزاق در اومدگی ای خیلی تونیست کرده میشی تولی ما هم اگر این ویدیو ما زبان روسی قطعی میکردم اودیتوری ما ممکن ایوده زیاد میشید. برای چی نکردید؟ ما میگیم که ما پاتریوتیم. ما همه قصال در آسیا گشتم اینترسی زبان روسی را یاد گرفتن نکردم ابسولوت. از همه واینری دوست داشته شما کی است؟ بعدی خودم. بعدی خودتان؟ بعدی خودم نیست. تمام. 3 بهترین واینری تاجیک با فکر شما؟ خود ما میگم. خوش. حالا دتای دیگه جوشه اگون تشنه گرفتیم. گرفتم با پوبلیچ نمیگم. اعلان میکنید که اعلان میکنم که در حقیقتا ما شما دا دست بالو کردم. در آینده چی نقشه داره؟ نقشه همون تو عملی نگرده در هر جا سخنوت سنه کنی. مثلا خودتون رو چگونه میبینید بعد از 5 سال با همین کسب واینری؟ با خودت میبینی آخی جایز با گفتن نیست. اینکه واینری مشهور میشوید هم؟ شاید. حالی ما مولی پرایکتو میدونی بسیاری بعد پرایکتو ممکن که ما تا همین زبان انگلیسی را یاد بگیرم براتن. حالی قوروسی سر میتم اسنگی را با من نیت کردن در کار بدونن که خیلی توجیکو هم هسته تو که قزاقو نمیتونستم. من تشکر میگم برای شما. صحبت بسیار جالب است. مراجعت میکنم بعد تماشابینان ما و میگم که این از برنامه امشب لایف و سرپرستی برنامه ما شرکت مگافون تاجیکستان. طرفای مخصوص است که نام دارد بیو فعال باش همگی با مبلغ 99 سومانی شما پیوست میشید. همه شبکه‌های اجتماعی به پول است. بر ضمن این مخصوصا برای شما باز داده می شود 3 گیگابایت ایلاوگی اینم باشد برای یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و به مانند آنها شبکه‌ها و مسنجرهای دیگر وایبر، واتساپ تماما به پول است. بیو فعال باش و پیوست شو با این طرفه. تشکر میگم برای شما. یک صحبت صمیمی بود زیرا شما نفری هستید که
чуноне ки шумо ҳастед ҳамин тавр худро нишон медиҳед ягон сохтакорӣ намекунед ва гуфтан мешавад ки шумо вайнере ки халқ интихоб кардааст. бале баъзе нафарҳо чӣ хеле гуфтад мегӯянд ки барои ман подписчик ё маро дар ягон ҷо реклама шумо ман реклама накардед. Он чизе ки шуд ба таври худ шуд, қадам ба қадам шуд ва ин чизе аст ки ин чизро умуман сохта намешавад ва имрӯз маҳбубияте ки доред мо байни подписчикҳои худ зиёда аз 200 000 нафар ҳастанд. Ин шӯхӣ нест, зеро онҳо шуморо дӯст медоранд, мухлиси шумо ҳастанд, ҳаводори шумо ҳастанд ва пайваста видеоҳои шуморо тамошо мекунанд. мо барои шумо боз ҳам муваффақият хоҳон ҳастем, интизор ҳастем наворҳои навро, наворҳои шавқоварро, наворҳои босифатро ва бошад ки подписчикҳои шумо шояд ки чӣ хеле гуфтед нақшаҳо зиёд ҳастанд, баъд аз дур намерем, баъд аз 2 сол 10 миллион шавад. инами қашку то охири амр ма бираваку мада басандай. таманниёти шумо барои тамошобинони мо? ҳамеша хонаобод бошен, ҳамеша ҳамроҳи ака бошен, ҳамроҳи барномааш бошен. худованд нигаҳбонтон, ҳамроҳи мо бошен, интизори видеоҳои нави Усмон бошен. тоҷикон шоу имрӯз дар меҳмони мо Усмон. ин буд барномаи имшаб лайв. во мехӯрем ҳафтаи оянда. хайр.